Kaninasa cyane nyagora ku ngoma koko turagukunda kandi ntidufise uko twobivuga kuko nawe urukundo dukunda ruraturenga. Pawulo mweranda yaravuze ariko arabwira abakristo b'i Filipi abwira ngo biroroshye gutahura cyane urukundo umuntu ashobora gukunda uwukunditse, atari ko gukunda umunyabyaha, gukunda umugome, gukunda uwugira nabi. Ati biratangaje cyane. Mukama turagushimiye ko intege nke zacu utazidutsindamo. Tuje kuri iki gicaniro cya saa 9 turi mu izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9. Turagusabye ngo duhe umugisha, turagusabye ngo duhe umunezero, turagusabye ngo duhe ubwenge, turagusabye ngo duhe ubwizigirwa, turagusabye ngo turenganure, turagusabye ngo dutere iteka kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Turaciye bugufi ngo amaraso ya Kristo atuweze rwose, ububasha bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende butubeko, imbabazi zawe mudahangarwa zitubeko. Twubake tuzubakika, duhesagire turahesagirwa, turinde turarindwa, duteture turateturwa, dukunde dukundwakaze kandi turabibyaza umusaruro. Uturire imyenda yose, iki gicaniro kidutandukanye n'ibisuzuguriro. Twarakwemere ko tutazigera tukuryaryanya n'uduha, twarakwemere ko tutazigera tugukoza isoni n'uduhesagira. Turinde kubabara papa, twagurira imbibe. Kristo Yesu akanse muri twebwe, akorere muri twebwe kandi ububasha bwe bwigaragarize mu masengesho yacu. Mutima mweranda mwigisha w'ijambo ry'Imana kaze kugira ngo twerehegwe kandi tworoherwe, kaze kugira ngo dusenge mu kuri no mu mutima. Kaze urakaza neza, tuguhaye ikaze ngo tuze ko nk'uko waje kubatumwa bwa mbere. Tuguhaye ikaze kugira ngo nidusenga abagwayi bakira, ababushe babohoka, abarushe baruhuke. Nidusenga abo bwiyangiritse bikundike mu izina ry'ubutatu bwa Imana imwe rudende, kuko nimwe mugaba byose, nimwe nyene iganje n'ubuni nasobona mu myaka yose. Amen. Tugire Kristo murameze neza, tuganire ku bibazo n'indoto. Mukristo yavuze ngo amahoro cyane na mahoro, akabazo kanje cyangwa amakenga yanje naya. Ntabwo bamufise ko abakristo babakurikirana bashobora gufata ikigira 10 nk'ikiza kubakiza ibicumuro cyangwa ibyaha cyangwa imigabo ya Satani kuri bo. Ibyo ndabivuze kuko muhejeje mbere ni kenshi muvuga ko kuja mu misa, kuja kwirega, gusenga kenshi bidashobora kugukura ko imivumo canke inyatsi uretse gutanga ikigira 10. Nta makenga mufise ko ikigira 10 bashobora kukirutisha ibyo byose mvuze, aho gusenga, kuja mu misa, kuja kwihana canke kwirega, niyo mwebwe mushobora kuba mubitandukanye. Ndafise amakenga ko n'ubu ari uwoja mu byaha kanaka agaca ashima gutanga ikigira 10 mu ntumbero yo kwirekonsilia n'Imana bivanye n'uko baba batahuye inyigisho mutanga ku kigira 10. Kubera iki mu ntahe zose nziza ziba zishingiye ku kigira 10 gusa? Nicyo cyari cyarabujwe.
nimba arizo muronka gusa namakenga mufise je ntangizo ndose pe namakenga mufise ko bientôt no gusenga messe dominicale izo hagati mu ndwi bizoba mu ba Kristo bakishimira ko ikigira 10 gisumba ibw'ibindi kandi cikwiye. Proposition yanje ikigira 10 muracigisha kandi cyane mugaca mushiramo n'inyigisho novuga ziza gutitura inyigisha abantu bari bafise kubindi kanaka kandi byari bikenewe nabyo mu kwemera kwabo kwigisha kumva akamaro n'ibindi nabyo atari ikigira 10 gusa biri mu byoza gukomeza cyane kumbura ubutumwa bwanyu kuko ugutahura kw'abantu kuratandukanye bivanye n'amarangamutima n'ibishobisho canke ibikomere abantu bafise mu kubaho kwabo. Nagushimiye cyane rero n'umunyabwenge agongera n'umusaseredoti cyangwa fure mugano uko washingiye kuri katolika gusa kandi komera Kristo ni muzimire mu amadini yose zigana ndi waza ngo niza aba Kristo ba katolika naye ya mbere kigira 10 yashinzwe no mu mizirimo mu mizirmani bajya bandika benshi wanashaka bavuga muri wado bagaca bashiramo ibishobisho kananinya kuzishiramo haba hari yangira n'amashati yanitanyagora ku mugabo ngaca ndabiti kandi kindi naco nabwo ikigira 10 kiza kuvuga ngo urumva ngo nukuvuga kiza kwerekana ko hari ikintu yari yarabuze yari yaratakaje kandi je komera Kristo ni buziba ibaza imyaka 3 sibyo ndazabye umuka w'Imana mu bwenge kweri sinisigure ngo nyumve cyangwa nahora ahubwo nisigure kugira ngo nabo wagize kwa makenga bumve batahora ubwa mbere komera Kristo ni muzimigire ku imyaka 3 nabwo inyigisho yanje jishingiye ku cya 10 no inyigisho je dutanguye kwigishiriza mu byo hagati ya saa 12 na saa 3 je nabwo inyigisho naranda yigisha nanje ni naho naboke wanashaka kandi je sinigeze mbwira umukristo ngo nzanira icya 10 no none ni gute bagiye kugitanga ku paruwase wawe ijyamigisha mu baturako tijara ni muwe nimbabazi z'Imana munugira bagitanga bose boza ngo bagitanga muri komera Kristo ni mutsima kandi je hari umukristo ndabwira ngo kizane nga ndabwira genda mu gitangire aho mwigishirizwa mu isi y'umwuka kandi mukabohoka cyangwa nawe ngo kuri umukatolika kizane wandi wo kuri Pentecote kada wanashaka abakatolika batanga icya 10 muri komera Kristo ni mutsima niba kenda kundana ko ibire nibanga nimbara ba Kristo 10 batanga icya 10 muri komera Kristo ni mutsima abakatolika bazo bari nka 3 uko niko kuri rero uhumure ikindi naco hari ikintu uvuze ngo ntabwo bamufise je ntabwo bamfise sishagira ubwabwo kwigisha nagenda kubwira ko Petero yaragenda kigisha Petero agendanye na Yesu asangira na Yesu yicara na Yesu Petero je mutima mwiranda yaravuze yagize interview gushika abamani bose batangana bari bagiye kubakubita kubirukana baratangara Petero barasenga ahari yakuye umuzu umareka kaza kamutora mugabo nanu namu ubutumwa bwa Petero bwigeze buhura n'ubwa Pawulo no kandi kubyukuri ubutumwa bwari bukenewe bwari bwa bose mugo bwari bwimbitse mu gukenerwa bwari bwa Pawulo niyo bituma Pawulo beba Petero ngo n'igitutu cyo cyakizana Pawulo ngo nagatambaro kamuzite ko nkuko ibi Imana yarabiretse ngo bibi mubo ni ko yarakanuka kadumbi wowe umva umengo uti none wanita ba Kristo arabikomiko ndabajane kwaje buca kabiri mu myaka 120 mbura mwenga biento asigaye imisi mikeyi mbona injira mu myaka 43 mumbazo basigaye mwenga ni mike cyane ugani je niyo nipfuza gukora imike cyane fata 120 kuremo 42 asigaye nka 78 yani mike cyane nimeka rwose ndiko numva imbaraga mfise ndiko numva umwete mfise n'inyota mfise kwigisha ijambo ry'Imana ndayaruye nsanga ingana n'urushingo kuwe nsanga ari dukeye cyane anga mu mutima wacu yaza ngo uzi kuzoyikwiza ariko kubera ikiwiyumvira uko ngo n'ubugome urinde winyuze ic'Imana yavuze je koko shingira kuco yavuze nukuvuga je ukwizera kwanje umunsi kwemera kwanje ni kuri kubwana bwiwe kiri kubyanditswe bweranda kandi Bibiri irambwira ngo abazakumva umva Bibiri ingene imvuga iryo reka ndarisoma bari magurukire ko mbwira umukristo mbwira wabajije n'uwabarijwe kandi wabajije Imana mu mugisha n'umunyabwenge kose 44 26 wani jambo mezi jambo ry'umusabyi wanje iza 44 26 jaje
jambo ryose novuga niba nawe ibice 10 nocigisha gute nobikora he nabikora ni igiki cyamishuriye yuko Yakobo yananiwe kwa Isaac atari umukene akaranirwa Rwanda yasagiwe Esawu ari urugero rumwe gusa byamugabo w'igihangange nka Isaac Mungu wa Abrahamu samura go ibintu byose abandi bose ngo barose ibiseke n'abagira ngo baketura barose ibiseke Yakobo akaranirwa wawe kamunanira ngane se abaja muri ibyo bintu mugabo agaze mu cyamba kisegura ibuye ngo kabona inzego z'abamarika nkuko kubera kimene iryo buye ryavuye gibetera ije nari kwishyurirwa ndari kuye hari ahantu Burayimu yatanze icacu reka ndakuzane muri Zaburi 105 ubone ko hanitatabuko mafisa ariko imbere yuko njya kwimbika gose inyigisho sibyo ko hano ngomba kuhakora inyigisho mbere ko njya kwimbika yavuze ngo mvanga n'izindi nyigisho none mbere hose cyarimwe narima umusaseredoti afise inyigisho yigisha afise uko abwiriza kugarura imitima y'abakristo bakaza ku Mana kandi ushaka kugarura abakristo ngo baze ku Mana kutabagarura ku itegeko ry'Imana yavuze none janze guhagarara kuri altari mbivuge cemigisha ibyo nawe kwigisha ababikora genda mu bikore mwagura umurimo w'Imana mugahagarara isidine mu bikore muhagarare manye miko nuhagarara isidine ukabwira ati nawe kwica 10 ngaga wenda cakira n'umutima utuje uba Imana ngana no bakimitima y'abari mu bitaro y'abari mu mpimba imvuvyi ningerako umukize nangerako rozire ni wajiye kugaragaza bwiye ngo mbekane mbeka akasya we ngo abantu ko babaza kandi ukamenga ni babandi nyene ngo baje kudodora ndavuga ni hari jambo ryanditswe rivuga ngo mu nzu y'ububiko ngo ni akaburiki ibyo kurya ndavuga ni burya bo rero ubitondere ntabwo ugiye gusoma uzorusuma nk'ibiro 50 ni buri by'ibintu bigenewe kugira ngo nibiduteze imanuka ni kuki bafisha uburenganzira upfumu wabike kubivanya n'ibyo ufisha mugabo bafisha uburenganzira kuko muhavugira ijambo ry'Imana buryo umwuka ubamagana nawo umunsi hari gari cyo cagira ingingo nari nshonje ni wangaburira nabwo niba sanga atagifisha bigaragara ukagasanga uri kunyubuye baha igikombe cy'ubuyi musangire basabye kurya umuceri baha umuceri musangire ati basaba ibyo batekererwa uzokwa mu bisumaro by'ibangikanye upfumu butunze n'ifu cyangwa ibiharage kagize neza kubyemera kubera iki byabaje n'ukuzana gatatu n'indwi yose nibazo bamenye bakumva ijwi riguma rivuga gusa umbona hanze kangahe muri studio nava kangahe je nabwo bashobora kugira icyo nigikunda no kubera iki none umukristo yoza kamera ati mvuye gusambana ndanzisha cyacu migikuye usambanye bwanje no mugari umukristo yasambanya atabarishikana racikira ekrazia nareka mvuge nk'akarorero imuca amasakaramentu ngo ati ntuzongera gusangira ntuzogirike gushika uzoregirariza afisi niyo ndazobanza yibyara cyagiye icyanyi cyamutumye asambana ashaka gukora igikorwa ku buryo bw'uko none ko ashobora guhera nimba azohitanwa niyo ndana uzohamufasha iki namwe nimuze murishigikira Naramwe baza yuko nk'abantu bose bacikiye mwaciye amasakaramentu bose bazoja mu muriro hari abantu natwe tuguma dukinagira atana amasakaramentu mwaduciye tutazoja mu muriro mu barwo nk'abagome ndi number 1 kubera iki amateka arigera ari gufatira mu mateka rikagufatira ibihano kandi hari ikintu wari gukora cyashingwa n'Uwiteka kikagutetura mu makuba y'ubwoko bwose umunyakanani kazi cyamutumye atabagwa n'igiki muvuma ni wari watuwe na Nowa ugakomezwa n'Imana cyamutumye atabagwa n'igiki Kristo yajeje kubigirira ubwiwe ngo ntabwo mukatubereye utubunda avuga ngo ko notubunda uguca bugufu kwinginga nigiki cyatabaye wa mugabo n'ubazanga bavugwa muri Matayo 8 yaragwaje umusukuye avuga ngo nibikwiye ko uri kuraza mu nzi wanje nanjye mfise abo mbwira ngo genda bakagenda ndabizi ko bafise genda atukwemera kwawe sembwa kone muri Israeli nigiki cyatumye abayuda bavuga ngo genda mumukirize ngo ko yatwitaye yaradufasha turaronka amazi nigikogwa yakoze mugabe itegeko ry'abayuda ryaramwimira rikavuga ko ari umunyamahanga nigiki cyatumye Dawudi asambanya Mukawuriya Imana ikamuhanika mutwara n'umwana yabyaranye na Mukawuriya nigiki Uriya yarafise ikimurengera gishingiye ku butonganuke bwiwe nigiki cyatumye Korneliyo mu bikorwa by'abatumwa 10 Petero avuga ngo sanze Imana itarobanura ku butoni nigiki Imana
Imana itamuzibuye ngo genda upfukame kwa Petero kubita ibipfukamira usome kuno kugirene n'ibigiki. Korneliya ngo yicara n'abasuku. Abakristo bo mu Bagalatiya nibo abantu ba mbere batabatijwe mbwa bakuzura umwuka w'Imana bakuzura mutima mwenda bakavugishwa mu ndimi. Byo muzobikura he? Mbese cyane ko wambajije nuko nawe ndakwibariza kandi ndiko ndavuga sindiko ndashwana nuko gusasanzwe mvuga cyane ntukabaze ndiko ndagushwanira n'umunyabwenge kandi wabajije byose ndakwibarize nawe none nibomeza nanje ngaceceka nawe bakigisha uko biri kutumarira ikizo nawe nazo tuzozikura. So uri mu rugamba turiko paravuga ndi guterana ibipfusi bene sobe mu Afurika ngo ni guterana ibipfusi ngo kandi sinera nk'ubuhusha nuba n'ikintu uri kurigisha gitabaye abantu komeza ucigisha ijagwira gusahurira komeza ucigisha ongera ucigisha. None nze kubabwira ngo horana umukama nabisigiwe nze kubabwira ngo mwaramutse Mariya wuzuye umukama muri kumwe nzi ko imyaka nabivuze ntigeze mbohoka reka mbabwire icyamuhaye ndababwire naho nagikuye nawe ugende wivomereje sindi kukuyamagarira ko ndi kukurungika ku isoko. Nubishaka ugane nutabishaka ureke nugane uraheze giko nutagenda urakomeza ubeho nk'abandi bose. Ikosa mfise niri ubwo banogira n'ubu turi gusoma Bibiliya dukunza ko nitugera imbere katweka tubujyana aho hari kimeze uko natangaje n'ukugane kuvana Imana ibivuze kigenda kiramforosa cyabwiwe bene Levi kivugwa mu gitabo cyo guharura kivugwa mu gitabo cy'amategeko nitugera mu bwuzure bishasha umuzunigwa isho ndaciteze ngo nijyanwe amaze ijambo ry'umusabyi wanje ngatuma imigambi y'intumwa zanje iranguka. None imyaka nigishije nayo mu 2023 2024 2025 niyo yinyigishije ni naho muvuze umukristo wa mbere atanze icacumi yaravuze ngo wigishije ibibanza byo gutangirwa mu iceco numva nkozwe ko nijewe nkwiye kubanza kugitangaho ndagusaba imyature ko umugisho uzobukoze ndavuga nimagaze muri Bibiliya ndawukwaturako araza shinga naye ngo wamubayeko ninde yagiye ngo zana icacumi muri komera Kristo ni mutima sinaye zanyu none ugira ngo hari na mwene mama Theodosia gitanganga kandi nasenga mu Bakatolika reka ndakurahi mugabo hari naye y'urumva wavuze ngo naye yanje nani ngo muzumiko Isaya 55 navuga ngo iki reka ibyo bintu byo wanga mfisi muzi ugire mu utabanje kugira mu buzima bwa ugire mu Abakristo umukristo naho uzaburi yagwa batijwe no musi cyangwa avutse no musi ndakure uzomugire mu waziki bugiye kumukorera bizomugire mu waziki kintu gishingiye mu isi y'umwuka no kuko idini nasanze rijana nibigaragara isi y'umwuka mwaratikiye hama kandi mubyigisha mukaja bikora mu idini wanyu ni mugende none naho igituma batabatura kumugisha n'igiki ni doctrine none bizoba kiziko Kristo yayisanze kandi sindi kuvuga iki ubwami bw'Imana burahakutse harandi hano muherwe mugisha kandi nimbubanye naye z'abantu 10 n'ibishimbi 15 wowe nubwo wowe wabimbajije wisonze iki hari naye z'abantu 10 urabona muganagiye ndaguye ko je ku munsi nigisha abantu 15 birenga nari naye z'abantu 10 urabona yabaye makengu ufisa ahubwo yo kwagutsa kagukaga ku isi yose no mu madini yose Imana yohawe icyubahiro. Nako Imana yavuze ngo buramungaragareshe kimwe muri 10 itavuze ngo buramungaragareshe gupfukama mukatora ngo murangenda abagomera kwingomero nzimigisha yabana ko turabarage Oyereka dufatire kujama Imana yavuze basa nawe ucumbwira impamvu umbwire nico nokora umana uti ngo bigenze uko izindi nyigisho ni nyinshi kandi jane baza ko nigisha cyacu mikoso none uno musi nacigishije eputi cyacu jewe ni naye mutanga nacigishije hageze nshaka kucigisha turiko turasoma biriya duta nano musi numwe ndavuga ngo ndiyadukije ngo nagize inyigisho z'abagabo inyigisho z'abagore hari abagabo bataye abahabara hari abagore bataye abaki ahubwo wowe nizo naye gususanze zigetsweho kubera ko niyo nyigisho yari igetsweho Wini dufisi izindi naye nyinshi cyane gusa nk'umuntu w'umugabo girashinga naye ngo nagarutse mu rugo ngarukira umugore biragoye mukajara bimbwira akabimbwira ngene nk'ikiganiro nizo nawe hasanze zibona kandi nabyo nyine ari igihe bazobivuga umva iza
na gatanu. Ngo nimurondera umukama mu gihe ashobora kuboneka, ni mu mwambaza umwanya kiri hafi. Nihe nahanyana ucumva ijambo ry'Imana ukareka, nahanyana Kristo acice kuri imbaza ryazo bari umucamanza yamaze kwambara apana kore home cyangwa shezibre ndakubwira kaza kwambara iyo ngo umubisha nayo inzira yiwe umunyacana we abe byimviro bwiwe. None ibi bintu ganutse we nyane byanditse suko tutarahashika kandi mu namba myizitangira ica 10 cyako ibyo bintu cyane byo nigisha no nimubature kwimigisha ubotwa nabibonye mu gitabo cy'amategeko 27 bagare ku musozi Garizimu mubature kwimigisha nawe undi umukozi w'Imana abantu bose Imana izohagurutsa bakabafise umwanya badafise kujya kuzempera atavuga ngo uzombana mko nicaye ahubwo ati nipfukamyana ngakujya kwa Eliya azoza afata autorite kandi nta numwe azoyihagarika. Eliya afashe autorite ari abahereza nkuko baragiye bakurikirana Yezebeli mukaka warasigaye amwe yari muzima ninde araza avuga ati bwamahera hejuru ninde muhereza gukaje kuvuga teri ninde ko bose bari basigaye batetemera kubera Yezebeli yababwiye ngo Imana yanje ivuze ngo bimeze nk'inkuba yasiranye. Reka ndabibiri banga akantu nabonye kuri YouTube ku mupastorane w'umunyarwanda Sikera ariko umwe n'umupfumu wo mu Rwanda akomeye hazwe umumenyesha makuru arabatumira abatumiye kandi akijijwe abatumiye icyabaye nigiki bakivuga ngo umupfumu araduka mu kanwa aravuga ngo shawe no mose Imana nzakungabiye ndagutabagure ndakunige kuko shitani kinijejwe nikinitera bwoba. Iyi message ngiyo yisomira umuntu udafise mutima w'Imana uvuga uti noneho baranciye amasakaramentu birahaze ariko naye ayo masakaramentu baguciye niye mpamvu bayaguciye kuko umuvumo nufata kubera ikindi umuvumo ufata kubera ufise igihengeri winjiriyemo. Umuvumo nufata kubera ikindi umuvumo ufata kubera igihengeri winjiriyemo. Namba ngifise ndinjya uzomfata ico kitiwe umuvumo aravuga ati wowe Imana nzakungabiye ndakudiye uno munsi. Pastor muzima aravuga ati mbese wowe ko baguteguye ukitegura je baraneguye ngo nitegure tije sishaka guhangana na wewe ntabwo Imana zokungabira. Umuvumo aratwenga navuga ati turamara maya bigisha bijambo ry'Imana umwitangwa n'abakozi b'Imana yemekabaye reka baze baba passion mupfeyo urumva biteye ubwoba biteye n'iswa mupfumo ufise Imana sa umwami wacu Yesu Kristo muzitwazi ke Eliya yari umuntu umwe muhanuza amajama ya 50 akabwira ati mbaye ndarukuru ko ari byo mushoboka byose Eliya arazi kwisangasha giye ryafashe ikirere hari ibintu byafashe ibirara by'imigisha yanyu kandi mutaronka batarapfukamira Bayali n'mutaronka bataracanganikirwa muzobigenza gute murakiye generation ikiraformo ifaramwe bizi yuko umubasha Imana yubahisha muri yo ifaramwe bizi yuko ukitse umwete wo kurondera Imana mugamba bwije kushaka kwiga teologiya ushobora kwiga ngaho mutumba ushobora kwiga ibintu byose biga sinda nabizi cyane bakakwigisha Bibiliya ndakurahiye mugukaga muri wa wundi ukareka gusambana kumugaragara ukasambana wiyeretse ukareka kujya kurondera indayi ukisambanya wewe nyene ukamezanya n'umutima wose ko kutaronka agacupa kukunywa ari nako kuba umwambuza ariko kugira kandi birivuga ngo umutindi cyangwa umunyagahinda aba ari we murekera icupa rino hari uzogera ariwe nawe utazogera hari uzogeza hano nawe utazobageza. Reka nawe ndakwibwirira akantu kamwe umwana nawe ngo yaravoma akavoma akabona ntibyuzura ngo arabwira inakurongo nyoko ngo mvoma bipfa uhumure wavutse ikintu ari hafi nkoramutima kandi cyumvikana ngo mbega ngo nakuntu ngo abakristo bazova bibwira yuko ibyaha bakora bizokugwaho na kimwe muri 10 natanga kimwe muri 10 akabona nabibyaza umusaruro ibyo sinohangana nabyo kuko Imana ntigigituriro kandi ntijaroswa. Ubwa mbere natanga icya 10 akabona nabibyaza umusaruro azobanza atangure yisuzume atangura kekeranye avuga ati ngira kumbure narayobye aje kurondeza ukundi kandi none nimba atanga kimwe muri 10 hama kagenda mu isengero sibyo akumva ibyo umusaseredoti avuga bizoza kuvuga ngo ntuzosuye kujya mu isengero no ariko ntimunyibagire ko ari abaronka gakiza bari hakurya y'amasengero ndaguha akarorero ndakuze ubundi je imyaka yanje ivuka ryanje ni Rwanda y'isengero nta na rimwe nigeze mba ahantu mu kujya gusenga binsaba iminota 10 ngenda n'amaguru nta na rimwe
munyiraho mvuka inkengeri ivuze umusaza atari mu isakrisiya ngaca mvuduka niruka n'ibirenge duhura ariko aravuga ngo hano mukama inyingizo ya mbere sishobora gusanga indirimbo y'inyingizo nayo ifite ibitero bibiri sishobora gusangira ahera maze kuja mu kazi nkaja muri home sigo naba muri home ya paruwasi umuryango wa paruwasi umuryango w'isakrisiya no umuryango ninjira mu ngiye kuryama nuko icyakabiri maze kubaka urugo iramo rya senede ntiryari mu isengero katedrale yari mu manetsinga mugabo ngururukiza ushingiye kukuri kw'ijambo ry'Imana naruherewe muri Omani ndabarahi kandi nibyanangaje mu nyuma maze gusoma birangara rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo nabonye yuko cyangwa abanyefezi nabonye ko cyari gihe cy'Imana nabuze Hananiya ngo umuco w'Imana undwikire ngwe ama aze kuntore kubw'itegeko rya rudasonga Imana yanyanira nyitorera imonka kabuye njasanga kandi Kristo Yesu yarabivuze muri Matayo 3:8 nakamabwira akantu kamwe nongere ndakanababwira inyenyeri zanyu zizotwikirwa kubera ikintu cyitwa umwuka w'idini kandi idini ni ngombwa ririmo amategeko yaryo zona yabatwa na yose kuko hari Anita w'indani ya Anita w'inyuma Anita w'inyuma yaragaburiwe aragaburirwa na Ecclesia iramurera kandi iramukuza muga Anita w'indani n'uyigeza gaburirwa Anita w'indani agaze muri Oman arakubitika pe kandi yaravuye mu gihugu cy'amavuko yarakubititse akubitika aratagira isengero aratashobora gukubita umenyetso bw'umusaraba akubitika aratagira patira atagira pastori akubitika aratashobora kwatura icyaciwe akubitika aratashobora kugira kuvuga umwango avuga ati ubu n'umubyeyi umukana umubyeyi abyumva ku matelefone naho nyene mu gihe bamuhaye connection mugabo nico gihe nyacyo tuvuga tereka mfukame ndabe nico gihe nataye impamvu Dawudi yaravuze ngo mbonye umuntu afise umutima nk'uwashaka Dawudi karakanyabwanga abandi bose mu bantu bakoze ibya Dawudi arimo Salomo yakoze icyaha gifise umurongo nk'uku mugani wagabuye n'ubwami kabiri aravuga ati nagiye mbona munsi y'izuba sinigeze mbona ahantu hari gisuzugura nk'uko ubona uwari ari umuzamu wawe ari ku ifarasi yawe kadashobora kuyimwaka yari Imana yamuhanye ico gihano Dawudi nigeze akiraho yatwumva ngo Yezebeli ngo Akabu yakoze ikizira Yezebeli akitwa umusambanyi igenda musome mu byashira umutumwa wa 3 Wata kwari kuberiki yatwumva ngo Esawu ngo mukura ngo muzushari Abaheburayo 12 mwata kwari kuberiki ni kuberiki twebwe bindani byabaye ugwiri bibingome ariko bibiri kambwira ngo mubisha naho ibitsina naho inzira yiwe munyacyaha nawe aho ibyiyumviro byiwe unagaruke ku Mana nawe azomugirira impuhwe nagaruke ku Mana yacu kuko ikigongo cyayo ari cyinshi umva mbabwira ikintu kimwe sibyo bwa kugaruka ku Mana inzara uvuze neza mu kigabane cya mbere 18 umva gatoye zamukunda ijambo ry'Imana murye muhage musomagure musomera amasoro 18 ngo nguko ko mukamavuze ingoro yatuje inama nayo ibicumura byanyu byo tukura nkagahama alo dukomere Kristo ni muzima ari hagati yacu Yesu Kristo nakomera numwe twogoreye imitima yacu uyu munsi yo bihindura umva amabwire Kuna ibicumura byacu byotukura nk'agahama bizokwera nk'urubura naho byose n'agahama gacibibatsi bizohinduka bise n'ubwoya bwera Kristo Yesu abikora neza ubwuzure bw'akanigeze abusuzugura muzarabe mu gihe yagenda akiza abantu kandi yanabivuze ati naje gukora amategeko ya Musa naje kuyasigiriza no kuyanogerereza harabo yabwira ngo genda mwireka abasasedoti baje gukira ati none wambwiye ko ndumuzago na wasama n'umutegera muvuga ati duga kuri ribuye wakira umuhezagira ugende ubundi ni igiki Kristo yavuye ngo nakivuye musozi cica genda musoma Matayo 15 ngo ariko kivuye indani nico cica nimwigisha bigaca mu matwi yako bikaza mu maranga mutima bikagutrava beshi bashinga navuga ngo sinabyumva none ubona nabwumvise nembonye ico bimariye bimuhindaya mbwe nzukwegera Imana Nushaka kwegera Imana urimbore kuri ndayi ndabarahimbore kwakagira izindi kintu kizozihindura canke ndayi
hari igihe bizoba ngombwa ko yicara akiyitekerereza ko ni iki nokora ngo ndonke umugisha, akisanga agwa gufukama mu ntebe ya penitentiary. Agambabwira akantu kamwe, burya namwe mureke kuza mwidadira. Narabwiye ikintu ca mbere cyatanguye kunyereka umutima mubi w'umugabo, ijambo ryavuye mu kanwa k'umusaseredoti twicaye mu kabari ndumugeni. Ubundi ndi ngumi sinigeze nicamuka ngo niyanduze nk'ibintu ibyo byose, mwobimvuga cyangwa mukagirane mugabo nari niyitse. Araza twicana ku kabari kitwa kwa Mama Lidia Mwirango, sinzi ko kakihari. Hari wande kandi kabari kitwa kwa Mama Doli. Twicaye na mukozi twadufise yari yagiye iwabo, ariko atamukozi dufise nitwateka tujya kurya mu kabari, twaje tujya tukarya. Ubyumve ngo nari umugeni amaze nk'amezi 3. Araza umwe avuga ati agira umugabo wanje Odisi wawe niwe mugore warongoye, kwakira niwe mugore wawe ngo gusura hiri ngo cyambere ngo uzoze imyiradiyo wazogutera inkuru kandi gutwenze ngo cyakabira ko ndakwirega no zomubuze Disi we ngo acara dukara twenga kubyuko inakindi yaranyegeje mu mutima wiwe. Mugabo apfunye umugabo wanje aravuga tubiro narongoye umugore abantu bose bazamabanga yiwe atakindi kintu na kimwe. Ahera ho nyene mbarahiye ndi kuri altari naho ntabwirizwa kurahira. Ahera ho nyene yankicita ikintu cyitwa umusaseredoti, gushika abana twakuranye muri Renouveau Charismatique bavuze ngo mbega se sindi ko mvuga ka general, ndiko mvuga ko mukwiye kwitondera ibyo muhabwa. Ahera ho nyene n'uyu munsi ndabizi yaringendanye kuza ringandanya ntana kuze ndi muskuti ushaka ubu mu mizirima cyangwa mu protesta uri muskuti nta dini iri gufata oya. Ahera ho nyene yanyico kintu cyitwa ngo n'umusaseredoti. Ahera ho nyene yanyi imikorere yabo. Ahera ho nyene yanyi nkuka ya misa gushika twari dusigaye tujya mu nkuka ya misa, nkabona kuyereza we umusaza aravuga ati dutahe kandi tutatashe ngiye nuga ntiwugorore ni koko twogenda imisidaye zaho turi muri katedrale Kristo hada mushasha. Naho nyene byo kunda handi naho uranje kuri atari nkavuga ibisomo nkavuga meditation rusangi nta numwaka urahera kuko ndari yacigiye gito mvuye mu nyacyo aho ati tugende naza numva umugabo arakije imodoka yeganga kurikira nkagenda. Kandi byarase n'uyu munsi kuko ndibuka ndiko ngomba kwireconcilia nawe nigeze kumubwira ni jawe rero ndabizi ko urabizi ko je nayebaye umugore bayebaye basindimo oya pe nkunda ko mba mu kintu canje byo bindi bintu ngoma ngubiki nuyitega ngo imanza zawe zibangu bisho biraje nikuvana nkiri mutope na dote yanje nagiye muri dote yanje ndi kuvuga ngo abandi ngo bazozi kumarira kandi ndaterera mugabo rero ni nabibi wanashaka mugamba ndi muhamagara wanje kubuga Imana itobinziza ari gikana washize muri committee okenoza cyangwa ngirana namwe nese nibaza ko ari kirenga byo vana nikuvuga ahera ngaho nyene arakomera. Ambya tireka wewe wakuze uri ngendanye kurira mu kibikira wasowe n'ikibikira watunzwe n'abasaseredoti wagiziki namere napere wakuze ubona nibyo nibiki bihera hamwe navuga ati tibike senzi ko bwiwa ko umugore wanje mugana ari maze kubimenya. Nikuvuga rero bihera nyene ndiko ndireconcilia nawe ndambwira ni jewe rero ninza mu Burundi ikintu nkeneye ko uburenganzira ni kwigisha ijambo ry'Imana. Sinzaja kujya mu misozi ngirane mu mvune Anita si akasi ya love si byo kuzoja ndagirane ko nenzi ko byanga ko kuvana ico gihe yambagaritse no kujya ngo ivyuguye ngo muri rwanje ngo mugizene ngo makorare kandi nabireka pe naramumviye nukuri ariko nibwa ari bwo buryo bwiza bujambo cy'Imana bwo kuzura n'Imana. Nikuvuga arambwira ndambwira ni mugabo nimba ari cumu zo machize nimba ari inzoba mfishano nigishize ijambo ry'Imana ukunmeze muri aba barabo niko nzoba meze ndakora akazi nkaja ngagenda nkigisha jewe n'abatazombona ico batazogirana gushika nzowere nta kibazo mugabo bigane vuga ngwe ubyana ubyo patirura bigarukanye ngwe kandi ko byukuri arabana gushika mu patire yaje kukigandara cy'umwana w'imfura avuze ndagukubitije mvira mu nzu nkuko umenga n'umugwayi wo mu mutwe. Nikuvuga iki rero ibi bintu kandi bisigura ko bari bafise ikosa icyo yavuze wa mvugo yakivuganye nuko atabwirizwa kumenya ibanga ngo bivuge nkuko sibyo kandi yabumenye ibanga ry'ibyo nireze no imvugo yavuze yonyene yaramuvunye iragirana none wamwibaza ko atamuna azomureka ipera ubaza ko atanumwe Imana izomutuma ko ngo abereka ipera uramporiki wa mukristo wambajije ibyo bintu uranzitse ikise
iyi siri mu tando miliyari uranziza iki? Reka mfate ko atacuri kuranziza ari mutima w'Imana ashaka ko higa abo boyoge bakitwaza ko irya 10 bakura kwiryari ko bikura kwiryonye mbese cyaho intandaro yacu niyi nagamba bwira ko ibya byinshi mukora mu bikora kubera iryonye ibya byinshi mu bikora mu bikora kubera imitima ikomeretse kandi mbabwije ukuri n'abantu bakamugiye kuri umutima ukomeye reka mbivuga ugahonerwe kandi bibiri abantu bikigugunda kurekana tani yanuriye neza Dawudi ntiyapfa bwira tani yanuriye nabi Dawudi yari gupfa ariko nari n'upfu nitaze kuri wewe kubera ijambo navuze no ahubwo abakozi b'Imana abapati n'abasaseridoti abafurera ababikira abapasiteri ababishop genda mwegera inama Imana yabashinze ibindi byose mubwirekera Imana izobatunga kandi batunganiriza nibyo hari gihe usanga abana atamuna hari ukwigisha ikigwa warukene kwiga mugabe inama iyumvira kuba mufishe mu paruwasi abasaseridoti batatu umwe ngo ni directeur kwishuru siko uwi nawe ngo ni ekonome wo mirima uwi ngo ni patiri mukuru amajambo yakigwa na patiri mukuru umukiza ashobora gusaba ijambo amabwira kano kamwe byo mu byicecekere kuko iki kibazo nicabajijwe n'umuntu mutoya kandi Imana ndisuzugura ikico yavuze n'ubishitse kandi robanura ku butoni yabarana ku butoni na mavuta ya Paulo yari kubaka ngo agere kujya gushika Petero ari we yanditse ngo murabe ngo Paulo ngo murabire kwa Karoli ari we yicaranye na Kristo kandi bw'Imana nibisuzugurereka ni mwebwe gusa umva gatoya kandi Imana yavuze ngumva ngo mwamuceceke ngo jani mumara kugera mu gihugu nabaye kuba ngo janzo ahorera abantu kandi nzokomeza ijambo izo bari vuye mu kanwa kawe nta negadishiwe Kristo no umwamira ibyamwa ko ari cyo kituranga akavuga ati Imana yawe niyo Mana yanje nani avuga ni Imana se umwami wacu Yesu Kristo nawe ukavuga uti yego cyane mukamabira kuye kandi biratumwa kwigana ubwo kubyo kuri kosa ni antarifisi ahubwo mugwize bakasi aravabesha icana natuwasabiye mu izina ry'Uwiteka amadini mwese nibi byaza nibiguze bakasi aravuga ko ndiyizi kandi n'Imana iranzi icyo ndiko ndavuga ko kiri ku mutima hari icana yabwiye kandi kiryoheye umubiri kugira ngo ubwako bw'Imana tugirane tugarurizwe imigisha yose twataye twavukiye mu idini mugabo n'iryaduhuje n'imigisha igaragara kuti umubabaro mama yagize ari wongera kutagira abatagwari iyo negeza kugwara kandi uyu munsi umuka w'Imana akorera ku mugaragaro kandi kiranga nawe yakorera ku mugaragaro no ko nabyawe shushu ngo nanje mbyari shushu mbese inandaro yicaye iva kwimivumo nobero Kristo Yesu aravuga ngo iki oyiteke ko ryo riravuga ngo iki ngo cyabasaba kuri banyu bakoze ngo ngihora abana inshira zingahe vuga ngo majanindwe reka ndakwitegereze nakandi kana Yeremiya mu nimba ziwe 5 yanditse ngo iki ubwabyo abadata barabikoze nitwe tubyikore ku bitugu umugabo yitwa Ezekiel umuvugishwa wewe yaravuze ngo sijya gusa ngo ahubwo ngo abadata bari ngo bari ibiturumbwe ngo agabisi ngo nitwe guno musitiko turasharirwa mu menye muramaze gusharirwa ngo mumbi cyari cyo icyo bitagukarije ingabya murayimva cyari cyo muramaze kuma gusharirwa ndaga mu je bihora bimbako nango inanasi ngacanywa amazi bamuretse kandi amenye arasigura imbaraga ubukomezi ububasha kare nimutuze ahubwo ijambo ry'Imana rije habona na mukristo atanga icyacu Imana yagiriye neza dabora yakugiriye neza uzoswa gusamana ko ikikobeshi basamana ngo ibyo kurya muzi impamvu Kristo Yesu yatanguye gukiza umunyasamariya kazi ba Petero bataruzura mutima mwenda kuzura mutima mweranda muzi impamvu yararuhijwe n'inzira birambira ngo adushe cyane yaciye mu gisagara cya Sikari yakoze ikizira kandi Kristo naye bwagere kwa n'itegeko ry'abayuda ararengana kurondera kajya gapfungi kari karapfu rose umuvumo wiki ubusambanye warakwisamara muri cyagaye cyo kwaka aragasanga arakaganiriza agasanga kuzuye umuka w'idini mu kiganiro bagiraniye mujye gusoma muri Yohani 4 mu nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohani 4 yaramubwiye ngo nyizera agati wangwizere gute uri umuyuda nkabo musamariya kazi turi buhure guturi bosaba maze hari abantu mwashizemo ngo ari kamusabi ariko mana nabaye bandi manyana baravuze ngo we ngo bereka kubwira iki nabo bakibagira ko basukasotse gushika bose bajya kurondera ibyo kurya mu gisaka cya Sikari Kristo agasigana n'ujya mu Samariya kazi gusa mwarata
wabaye umurinzi mwaratahire mu mugarira mwarajugunya nka Samusoni muganimba Samusoni yaranditswe mu ntwari z'ukwizerwa niko Bibiliya 11 mwambwira reka ndababwire ngo namwe nimugaruke ku icititito n'ijambo ry'Imana. Samusoni kugira ngo yongere gukurwa guharugwa murajya makafiri yaravuze ngo iki mu gitabo cy'abacamanza 15 yaravuze ngo Uwiteka ngo ngire neza yihanye icyaha cyo bavuga ko yajugunye ihembe ntiyavuze ngo subiza hariya mu Banyisirayeli ngo mvemo yavuze ngo no Imana imufukurira Yakoni ndutsopfu yifukuriwe nutaza mukuri ku jambo ry'Imana. Hari imivumo ari bisuzuguro abakobwa igituma mutarongoka nimuje kwishora kora byase ko murongoko Imana rico cyayavuye ngo atebye kurongoko niki ni umuvumo kurwaniki niki emukazamisa zingaye irazari zingaye ku munsi reka mbabwire hari ibyo guhangana n'ibigaragara nkuko hari n'ibyo guhangana n'igitutu kitubako ngo bibera mu gitutu cy'amusha byose ngo bibera mu basha bwande niko Zaburi mbwira 90 genda Zaburi 91 ucugaruka gato yumanuke kwa Dawudi uve kwa Musa uje muri Zaburi 18 uraja kubona kwa Kasi yarovata bwa rumutindi abone umuka w'Imana nibo bana b'Imana muhumbure genda mwubaha Imana nda mu Kristo utanga icya 10 wogitanga ejo ukaginege ko gasambana ukagitanga ubundi nikikwemerera kubera iki nigicaniro kivuga reka mbicecekere gato y'umuka w'Imana arakano gato y'Imana mugabo yitwa Burahimu Urahimu waganisha 10 inzara kamaruka mu Misiri yamaruka mu Misiri ngabo zavanze kamaze ko Sara gwari gwiza rwose ngo parangiga rugatambuka ngo amaso yago yari nkenyane ni bora nguruma barabijinyo yindi nyene murabana bo mugatetemera mukari gihinduka umuriro mu ijoro kandi batari nkuru kuko na Sara byigeze ko muko Burahimu ajyamana n'injoro kayiwe kubera akanwa ka Sara kahinduye isura. Burahimu ageze mu Banyegipota bakawugira ati ubukore kore kwizarore gute baravuga ati kugira ngo ndonka aho njyame John ge kandi niyagira icyo reka ndababwire byumvikanye n'umugore wanje nta kibazo ugiye uni mushikanje kuvuga mushika ushobora gushira ku isoko nta kibazo bwa mugore w'umuntu bisigura gushira ku isoko rubapfu kwawe cyangwa igufa ryawe ubukomezi bwawe gufa bisikura aho ubukomezi genda musome muri Ezekiel 37 mubona isiguro y'ibintu baragira Farawo ati ari umugore mwiza umwegurayo akazo yaje Farawo ati noneho nari nkeneye kuvanga ubwoko ati nari nkeneye guhindura isura bimwe mwaramuvuga kera ngo kwihutura no kubwirana murabwibuka reka mutamuvuga ukuri muzokira Farawo ati nari nkeneye kuvanga amasura aravuga ati mumukwere mumuhe ejo muzomuha ibyakeneye byose nzanira uwo mugore amuraranya ariko buriri Farawo yasinze umugore yaravize bose igicaniro Burahimu yacanye kiravuga kiragenda kirataka tiriko Mana n'ukuri kwa Mungu nyana kagufa ka Burahimu karagenda cyacicumu yatanga Mana nyagora kongoma atreta Burahimu yamaze kubikora mugana aho yabikoze n'ibirami byamwa alo yamaze kubikora ariko nayo yabikoze n'ibirami byamwa n'ibirami byamwa Burahimu mugaye yabikoze Farawo abapfumupfumu nako niko nibibi turumva ibyago biramuza barambwira ati yamarara umugore wataye adatogo ati n'umugore wujya muntu ati cyo gwipfuko yamenza kaniranye n'Imana ya Isirayeli hari Imana itinyeze ni murayimenya hari Imana y'icyohera ni murayimenya hari Imana itagira ubugwami bw'amara imigisha y'ubwoko bwose kuri bose bayitunganiye itunganire mwirabire bwite nabyo kuvuga ngo dufise ubwoba ntimugire ubwoba Kristo murabafise ko baracapfuka hari riba mfise ryo kubatiriritsa ngoje mugabo se nibakurikiriza inyigisho kandi bakazikurikiza ndabarahiye n'igigo cy'u Burundi muzobike muzomunyu wishimo be no muco wishi byari bihagije Elisa yarakwiye kandi uwo muri refugee yabayime kandi nawe yahwereye abandi baratuburuka inzara irahera n'abakoze ibyaha byo kurya abana babo inzara barahikira mugo wapinze ijwi rya Elisa biramuhita nagenda usome mu bame ba kabiri igicaniro cicane muzukuruza kiravuga kaburetse aho namwo diyazi no diyika boni mwabera mukumva muzoga igimbugwa bwiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagarariza muzotandagurwa n'inkota nirivuye mu kanwa k'umukamenya atitandagura niyubugi bubiri nyanita winda nanta winyo igisata cibanga cyaramaze kwinjira mu bumaraya byagenze gute
n'ubutungane bwari bwaramaze kwaka indaro muri cyo, ariko ciharijwe n'abicanyi. Ko itegeko ry'Imana mwibaza ko mukwererwa mu gihe mutakirikurikiza? Ivyumviro byanje sibyo vyimviro byanyu. Boniza 55:8, kandi inzira zanyu sizo nzira zanje, niriyazwe n'Umukama. 9. Nguko ijuru riri hejuru kure y'isi, niko n'inzira zanje ziri hejuru kure y'inzira zanyu, kandi niko n'ivyumviro byanje biri hejuru kure y'ivyumviro byanyu. Nshuti zanje, naganda babwire twebwe bindani, twebwe ubugingo, nituri abantu bo gufatwa mu ntoke nk'uko buryo umuntu arinze yiyumvira ngo navyigishijwe navyumvise reka mbikore. Haba hari umwuka w'Imana yaberekeje. Nawe nugomba kugwana ibi ni bimwe muguma mupfa ku gatuti kuri aratari. Nagamba babwire ko inyigisho canke amasengesho nabwo bikora kuko wovuze cyane bakumva, ahubwo umuhigo uri mu isengesho ryawe ni ukora kandi ni ukomeza isengesho ryawe. Ko nkuko imvura n'urubura bimanuka biva mu ijuru, maze nibisubire bitavomeye isi, bitayirondoye kandi bitamejeje ibiterwa, bidahaye imbuto mu bibyi n'imfungurwa urya, niko n'ijambo rivuye mu kanwa kanje rimeze. Niringaruka ko ritagize akamaro, ridakoze ico nifuza, ritaranguye ico mba naritumye. Nimba ibyo mbigisha ndabikura muri Bibiliya, muribaza ko ikizo bibuza gushika ari iki? Ngo muzogenda n'urweze ndabihabwe nawe ubihabwe, kandi babajane mu mahoro ndabihabwe ubihabwe. Imisozi n'imitumba bizobasanganiza impundu. Wow! Ibiti byose byo mu mirima nabyo bibakomera amashi. Ndapfinze nk'iri jambo ry'Imana woritwara ku gatuti mu isengero kwa Mungu mu nkuka ya misa, ukaritwara tukavuga tutirizovuga ku Dominika ya mbere yo mu mwaka muribaza ko ryo kwigishwa gute? Riza kwigishwa rishingiye kuri doctrine y'idini. Mugabo ngiri birasigura iki? Numara kumva iryo jambo ry'Imana ukarijanisha n'ubuzima bwawe, uzokugwa kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, uzokwererwa mu byo uzokora, uzogenda n'urweze. Ni rya jambo riri mu gitabo c'amategeko cyo guteka kwa 2 mu kigwane ca 28, ngo iyi migisha yose izokuzako, uzoheza gigutashe, uzoheza giguvuye muri uheza gigutashe, uzohezagirirwa mu mitumbu, uhezagirirwa no mu gisagano. Uvuga aho none ejo tuzohashikira ngoja turahagaze. Umukristo ndamutumiriye, urumva yavuze ngo bishobisho. Jani muzomfate nk'umuntu w'ibishobisho. Jani ari umuntu w'ibishobisho, reka ndabakarorera. Ariko niyumvira ko ari kuko murabona imihogo yamfashe mugende ko nigisha ibicaniro. Kandi arababwiye ko iyo uri kurigisha ukagira intege nkeya, biva muri bajya bakristo uri kurigisha bikaza kubata wewe. Ubundi gihe nari saraye nanaja muri Google, n'umuganga wari wose yarambwira ati rero iki nigihe cyawe cyo guceceka, mbwira umunsi nigeze nceceka umunsi wose ukahera. Kiretse igihe nagiye ngirirwa kwa muganga, bo nawe nyere sinacecetse umunsi wose ngohere. Oya, milieu du jour namwe nabaca barungekira naye n'ibindi biganiro. Kwa Mungu mwashomereye kubera iki? Mwashomereye kubera amafungo ya jemeshi. Nagize amafungo isukari yose iragenda, ujya kwa Mungu mwatswe nukumbura. Kwa Mungu umunsi wo kwiradiye mwatswe nukumbura, bwe natwe gupfa burundu. Nukuvuga sinisuzumye ko ndi mu mafungo y'igihe kirekire, amagati ya 12 na 3 y'amasaha yo gufungura angira ikisinzi. Nacenja mu nyigisho ko abakristo nakiriye ko gatandatu. Nari nagize ikiganiro kirekire n'umuntu wo kwiradiyo, mu professeur mu kwishurira kuri ya Homba. Vuara ikiganiro cyatswe gushikana amasaha 3. Nje mbona nakera windi biganiro, mbona ari utuntu nyene ntaregirarije. Ndavuga niyo nje nibagira hagati ya saa 3 niki, kandi njangira nikosa iyo nyoye amazi cyangwa nkanyubuyi birampatsa. Ora nategeza gufungura ikintu gifishingo vuga ifatika, njangira nikosa muri jina nyoye ndateguye sanga bakoreshejemo ya minota maze kuyenwa. Jewe nibagira ko abujije ngo ndibaciye mwubuki, kandi aribwo bushobora kugirana, kandi bagira ko ari mu TV imiminura isukari borondo.
ahubwo ni wahonye nahandi nukuvuga ibyo byose rero yabara umuntu w'ibishobisho hano bavuze ngo ureke kwigisha nta bishobisho je mfise nkoresha wabi n'umuntu yanyagiriza ibishobisho gusa ikintu cimbitse muri Bibiliya nkibonye kijabiri hatatu burya ni jambo mu kucigisha mbanza guhara incuro kivugwa muri Bibiliya kandi kashi kuganira go bwarura nanuko bijya bitabindwa imbanda biharuye ko ibyo muri Ecclesia Katolika birengako niyo binyorohera guharura kuko nja nkoresha aya Bibiliya yo matelefone nikuvuga iki rero nabishobisho je nkoresha nta n'ikintu na kimwe jewe nkora mu buzima bwanje gishingiye ku bishobisho oya ndi umuntu ibishobisho sikirenga ntabwo ari kirenga oya n'umugisha muhanda bibabwiye ati simbatuye kumugisha n'ibishobisho nikwera utonganuke bw'ibiganza n'imitima yanyu kuko mu bishobisho Imana irirekera yirabira hirya ntihana ntihezagira yirabira hirya ntaje umanya naho mfise guta bankeneye ko imanura canke ikampezagira nuko none rero wahohaye amawazomera kajwari aho bayigisuru naho amere igiti cy'umuhadasi kiti cy'umuhadasi maze cyo gisigura ngo bizotuma umukama barurangiranwa bibi ikimenyetso kizokwama kitazokwigera kihapfa ibyo rero niko biri muhumure Imana ntishinyagurizwa muhumure Imana nisozogurwa Imana ibona yuko umukristo yiganje ubwoko bw'Imana ora nabajya muvuga yebgereje ariko mugaba Kristo namwe muratangaje pe nk'abantu we kubigisha amafilme pornographique uburyo bwo gusambana uburyo bwo kwiba uburyo bwo kuremenanya uburyo bwo kuraguza uburyo bugirana ntibabahangayikishije muga muhangayikishijwe n'umuntu ariko yigisha ikintu gituma abantu baza ku Mana hari igihe kumubwira ngo genda mu ntebe ya penetesiya wiregazo nakubwira ati nk'ibyo no bigenza gute ahubwo ati jaho nyene ujya niwe twaryama nyene roko akabanza gucira urubanza muga ibyo sibyo ndiko ndazamo ko no gucira urubanza Imana irabiduhanira si byacu Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi muga ndababwije ukuri ni mureke Paulo yaravuze ngo mu buryo bwose bwo gusenga Abanyefezi 6:18 kandi nanje ubwanje mushobore konsabira mushobore gukura ku muntu nigisha nukuvuga iyo wigishije aba Kristo uburi kurabakutsa kubigisha icya 10 uburi kurababohotsa kandi icya 10 gikuza umuntu w'indani ntabwo gikuza umuntu w'inyuma kandi dini ndabarayerekutsa umuntu w'inyuma nico gituma Bibiliya muhanuzi bwa Isaya buvuga ngo ntagikumi kitagira ngo mu misimeka ngo bazovuga ngo abakobwa indwi bazosangira umugabo umwe burya murazi cyarico nabantu mwitwa ko muri aba Kristo mwabatijwe nico gituma bakoresha igitigira indwi cy'umukamba gusangira umugabo umwe niki nuko muzovuga ngo je ndi umukatolika onaje ngo ndi umuhoshe onaje ngo ndi umuprene evangeli onaje ndi wo mu irembo ry'intama onaje ndi Anglikani nukuvuga nta numwe azobura umugabo mwese muzohurira ku idini umugabe kizobatabara soko muzovuga ngo mukama twaraduhanura ku izina ryawe none ni mutiyorganiza ndababajije kwica 10 kije ahantu hatandatu ndababajije kintu kimwe ni mutiyorganiza muramaze kubona ahantu kiretse umusaseredota bwibwirije wenyene ko gatwikiwe kubera Imana iri muri we muramaze kubona ni paruwasi yorganiza ngo bapatiri ngo baje kuri kikiko cyangwa abapasitori bakorera kuri ishengero ngo rimwe mu ndwi rimwe mu kwezi ngo bazohora bagenda ku bitaro bagirene nisiga ry'abagwaye sabasaseredoti bose bayikora cyangwa pasiteri bose bayikora ariko ni impano wanashaka nico bagenewe so ari abantu Imana itora nka kujya kwaba Musa murazi ko yagiye mu ijuru sibyo kubone kuraba yihema ry'Imana uko rimeze Imana yamuharabyanariza agarutse nibashika babwira ko barikora yasanze batanguye none ko mutavyemera ni murashaka tukire gute ne duceceke nonye tunabasabye n'urusha ndi munarudo Javuga ngo barutanga ngo urumva ngo nyene ngo genda ngo mu muhari ngo baze mu muhari baje ati we kubera isura yawe ndukugene wambara kakasura kanje bakakiweza ati arita we ni woshaka kuja imbere y'abantu ngo bigishe bakiweza amateka yanje ati arita we daboro urugo gwarakunaniye anita wowe cya kabiri we araba harigiye wari imborerwa ukubitana ibidaje we anita kandi kindi cya gatatu wariyo nigiye wagiye ku mupfumo anita rabugana n'ibigabo by'abandi bantu anita raba wowe utirisha mwishura raba wewe ku byukuri nigiki cyo kumfuka ingoma za Kristo zanyeretse nyegeza boro bavuga kweranda so nimureke ibyo bintu sibyo nimureke ubwami bwa data ugira iki kandi geranje zimbirira n'amateka yanje
ariko nanjye kugira ngo wongere unore n'uwari mu kabare wowe wakoze iki ngo nukuri data wabyaye nakubwira ni ndakubashe mugabo sinkubahira mukuza muganda ndakubwira ati ndakubashe mugabo jana n'abandi wabyaye je uzonsanga ku kirago nzosanga muntu ngo nuko ngubiza amafaranga no mwene kuyaguha nanjye niwe wo kuyama ngabo dufaranga nani batuduhendesha none tukagera tukakubita ukuguru kukundi cyo ukaremena cyo ugasura ibinyoma cyo kugira reka dukore mana kandi nyumva umugisha kubwira ijambo ry'Imana umugisha kubwira ikibazo kandi umukristo umugisha so icacumi rero nabyo kuvuga ngo icacumi gisubiriraho intebe ya penetesi reka nsozere nkonkriwe nk'umukristo kanaciye bugufi gose kandi umukristo waciye bugufi gagendimo ukuri Imana iminyutse jendi mwogozi jamazi ngene ndo babakozi b'Imana kubera iki ndi muto mu banyuma umva ndi umuto wanyuma nyene kajya urumva kajya kanuze gusa nkunda Imana kuko yangiriye neza kandi aho yantoye jewe ubu ndakubwiye ati genda gakiza muzohura mu ntebe ya penetesi nanje no waniciriye urubanza none jewe nakiriye icyo mwitango nagakiza mu 2022 natanguye kubyitegurira mu 2021 mu 2022 nari maze imyaka ingahe haciye imyaka 3 ubu mfite 42 nari maze imyaka 39 kuvyukuri imyaka 39 siga 3 gutanga 12 ntihari mu icuzura cy'abatumwa ndavuyemo Yuda yiyahuye ubu ntihari ngoma nze niyombe andi mwijwi ry'ubuhanuzi nihame ry'umwuka ndagyumva bagoye foromire ni kuvuga ani byari bikwiye ko niyonjurura nkavuga ati mbese muza wa spirituel nari mvise oya muzi ukarisema kiri kwingana muri yo mani nayikuye igasa kandi ikigongo muvuga jana risabiye umusaseredoti kandi azabishinga ntabipfuke ndabisara nabwo ati je urazi kuri umupere spirituel wanje onye bayinyira umwana ngira umunyeshure mushika nigere nari ndumugore nisigaye bagwa ni waje kurima nabuze umwana wivura none yenda gusabye karaca byumva kazima namuvuze ati none rero genda kwisabiye jawu nyiregeshe nurumva burya navuye mavura ndamubwira amahistware yanje nibuke navuye ngenda muri Omani ndatakazi nirugo rwananiye amadeni yanyisha kugira ndabingeno ri abantu kubona bana ko n'umuriro ndiko ndabotera kuri isi gipolisi gisigaye ko kumakinwega amapinga ndiko ni hanyuma rero amaze kuja muri abo barabusanga ni nari dini ryo protestari ari nanangikani naniki n'umusigiti wenyene wivugira nta no kuvuga ngo duhure ngo rimwe mu kwezi ngo abakristo bariyo ngo kada ninziritse nk'inyana ninakumva mvugira mo konyene none rero ngirire neza naturi bwabwanje kugira ngo nimfa nkiri muri Omani Imana izobone yuko nihanye byabwanje namwe ati anita muri krezi ibyo ntibarabiduha kuruhusha ndabwe nakrezita rwakurusha wowe umutima wanje si wowe manura si wongira inama kwa ki wamaye ugafosa n'urugo nari nubatse warazukanda ukabona aho ngorewe ukicara mu nabi wanje nagira nico ndakoze Imana kandi warisha amatike yawe niko barikina n'ubu nawe utofosa ngo unyiregeshe kugira umutima wanje urokore n'ubu kumvira ni nk'ababonsogota byogenda gute nogira iki ngo yasha ngwizere ngo nana kimwe ngo naho ngo none wicwa niki ngo nogirana mwizara mu bitabaho ndavuga niyo nagenda gusenga natori ijambo irenda bapfinze Zaburi ya 18 mujya muzogihweze cyo kimwe no muri Samuel wa 2:3 muzogihweze ndakunda gose Ngaze muri Samuel wa 30 ngo Daudi yuzuye inunu agira umuhereza nguka Abiyatari ngo mpereze iyo ifodi aro agira umuhereza nguka Daudi n'umwami ari munaga ngai Daudi aramo agira umuhereza ngo mpereze iyo ifodi ntiyamubwira ngo ndambika ko ibiganza oya mpereze iyo ifodi ndamuraba ari nayo tihirama kwa Samuel gihangange ndavuga ntega ngo nditwaramenetse abakristo twigishijwe bitariye ko nishobora kuba umuntu ngo yego ahora n'umutima uri kurambira nganira n'umutima waje ngwego ushobora kuba umuntu ngwego aho n'amajambo nagenda ntora ndi muri ibyo bihe ndabwira Imana nigike cyonyereka kunyizeye koko ndi umwana wawe ni kuko je ngomba kuhora musenga ngire breakfast yo mu mwuka ngire lunch yo mu mwuka ngire na dinner yo mu mwuka ndabiza abakristo batatu ba mbere nabwira ngo ibi bigroupe by'abagabo bagoma ducana inbox ingo zaratunaniye tuze no kunanirwa nino ufaranga bwacu were mu kirengo turiko duterera abantu tutazi upfa kuvuga bakubwira ngo zana ifoto ukisanga wazanye ifoto abantu baza bagucana inbox ngo iki kimonge ni cyane
ukarindira kumbe nawe warataye waramaramaye banabyamaze kuzana bamenya aho ugore nabiyaga kabino uruye ndavuga ni mana yanje ibi bintu jewe umukobwa yize umukobwa ndavuga ni ibi bintu se urugo runanire nongere nanirwe n'amaranga mutima n'ubu ndi ngaho nayo uri muri byo bintu mara yawe numenye n'ingene yagiye yo ubona umuntu yashyize kuri profile umwana we yambaye neza umwana wanje nanjye aravumye anniversary ntiragera uti bivumo tuakura iyo bivumo mwaza ko tuzayikugonike no kurindira ngo reka nzoze makando nkari sengero ngende pati avuge ngo hano mukama ndakura yarige bizosaba yuko ufata umwanzuro mu buzima bwawe reka ndaguha kandi karoro ndakwibwirira ngire ngaho nyene ndabwira ndumviriza ndabacaye box genda babwirane mwebwe nabona ni mwebwe namwe muvumishije groupe gose muze tuvumishe indi groupe ngo imeze gute ndabwanije shaka groupe ni nkawe narabonye kuvuga ngo Yehova bisigura ko mu Yehova sibwo ndagituma amazina ngo bamwishe Yehova Eljibo El Shaddai Ishama Ibiki Shalom burya amazina gana yafashe ku mutwe kandi yajya mu nafiki natengo na nigeze nuko nayabigisha nica sikora kandi si wayambwiye bwe n'umwuka w'Imana zandoborera dukeye ni kuvuga rero kubera urasoma muri Bibiliya ukabona icyo ngano cyavuga binasubiye nitwigire n'inzoya ni kuvuga rero ndababwira ni mwebwe muze tugire groupe mwumve ni naye yikugene kamera kisi ni mutima yavutse ni kuvuga umwe azosengesha mu gitondo undi asengesha saa sita undi ku mugoroba basi twebwe turabe ko twoba bazima none twasize abana bacu barezwe n'indaya barezwe n'iki ni byo kurya gusa tubane rega ubundi ari ico twababujije none ibyo bintu nk'ubu twokikwa n'amagara tukava muri abarabo tuzotahe ibigabo biriko biraduhenda ngo nibishora ibindi bamwe bataye ingo bamwe bagize hari umwe muri twebwe yagize deception y'umugabo w'umusirikare kandi yavuye apfa asa nukenyutse gose mugabo ubugome bwiyo nabwo bwari burenze kubera igisindi kumwagiriza ko sindamuvuze izina mugabo Imana ibyumva yami imisi yose profile wari umugabo yerewe n'amamisho atari muri Central Africa bari muri yarabaga twaramenyana turi hanze kamba menera kabanga no kuvuga iki akamahe imisi yose niwe yasomye ibisomwa bagize imisage bagira imisabo mu ikambi wazubona arungitse amafoto ari karasoma igisomwa akabwana ukamufota bagirana yarakoneye n'umukobwa umwe mo twari tugiranye group icyawe nigika kamuhenda ko ari umusore mugango yabyaye abana babiri ngo umugabo atamukobwa atari geragira mariage kumbe arigize mariage ahubwo bagize mariage afise abo bana babiri mugo mugwe nabo bagiranye mariage afise abandi bana babiri munyonga ati none mu bakobwa batenda bose nabari konzi iyo ukorera leta biba bigoya kwitwarira avuga ngo umwe ngo se ngo yaciye amutwara ngo ari kunyanikira ngo se yaciye amutwara muri Norvege dusanga n'umuntu abisakaze ngaha mu mujyi wa Bujumbura niriwe ndavuga arataha mukikindi gihe ayiga ku murya mahera yize ku murya mahera umenga atangwe kumugira akazi ibiri aza guturirira tuvuga tutirira we timba ari gutimba waratimbye umushiye kuri profile ucubimenya ko ari umuntu basakuriye muzobana nuko akuriye afise urugo aranga cenje ndamumushira kuri profile ndi mu bantu bari naje zindi muntu bishobisha kuko arazitwa urumva umugenzi cyane ngaho bari njyajya ndamushira kuri profile nje ndakora iki nje mfata agafoto kiwe ndagakorana n'akawa mukobwa w'ubugenzi waje umudamu nawe uruko ari kwananiye nkuko tuzabimeze ndabashira kuri profile yanje barize kuri profile yanje abantu mbona ndabashira no kuri stati mbona ngo rero ntuje ngo bagabo bandisha ndavuga nuri mukuri ngwe ntayoba n'umugabo n'umugore ngo mwabasazimwe aba n'abagenzi banje ni couple vraiment mwabasazimwe meraho nyene rero duheraho nyene kandi vraiment yaragize imikoshi yafashwe n'ingwara buko nibaza ko yishwe n'ibirotsi kandi ashobora kuba yishwe no kuba yajyanye umugore we gose burya abagabo mujyanye abagore banyu mutafkina uri kurumva amaziko yabo kuko urumva yari umugenzi twaraterereye ku maziko iyo twagiye kwibigwa n'umusirikare undi mugenzi we bwaguye mu Burundi niyaguye hanze gusa ariko yitegura yava mu gihugu ari aba bafise amahirwe cyane aba bashoferi basirikare bashoferi nukuvuga icyabaye ni igiki warabona nyene bakavuga batu yishwe n'umujinya w'umugore wiwe ndakurahiye kandi kuburyo nawe ngo yarataka ari mu bitaro yarataka akavuga ati yamara uwandotse no nishino wakavuga umugore wiwe afite abana babiri babanye bari baragize tasipire sinzi ko bari baragiraje mu isengero nabyanze mugabo umvira wande yabo yabyaye ko yaragize nukuvuga rero nabwo ati imiruho rero tuza twikorera murabona ko bahaye baza barapfa bandi mupfakara mutarazubaka muze twigire muri iryo jambo ry'Imana mumva ko ivyo bya mu 2021 mu 2022 niyo nabiba propose bace baravuga kandi nje na mukatolika gusa bose baraba protest umwe yari yavuye no ari mu dini ntazi ngaho ubundi nawe yari mu Yehova ndababwira
bace barambwira ngo ya ngo we ngo tangora rero ngo amuduha karorero tuguhindwi yose ukore tuguha karorero uduha karorero ndabasengesha buke mu gatondo ndabarungikira ka audio k'iminota nk'itanu na saa sita ndasubira nuvuga mejije akazi naca njya kugira ko gasengesho gasoma ijambo ry'Imana ngaca ndarisengeramo no ku mugoroba mumve ngo ndi wa mukristo mu katolika mbwa kuvana kera nayo Imana zo gusenga gusuma amagara wanje ni wari bwaje ko kumugaragara wundi cyo nahamagariwe n'ikinyene cyo gituma nikizoba canganikije ngo munabimpora wapi nuko ahubwo Imana cyo ko yandetse ngaca mu buzima nka buriya kugira ngo hazogaruke benshi burya kuko inda wayibwira wayirayeko ubunganiriye umugore sinsa nuko mubikira yoganirira umugore nganirira umukobwa sinsa n'umubikira yavuye ku ishuri ataraja mu kibikira kandi nganirira umugabo sinsa n'umupatiri yoganirira umugabo kubera iki nzi ubugome bw'abagabo nzi n'abagore ubugome dushobora kugirira abagabo Imana sumuswa ni nyabwenge niyo bwenge urumva no kuvuga rero byasengesho ndabasengesheje bagaca bagenda urumva je naciye nikura muri ya magroupe yose yandi ndayakura sigana nabo bantu batatu mwabarungikira simenye ko baca bayajanayo bagaca bavuga ati ni muduhe link cyasaba umuntu ningirira link je ntabwo nzi bwo ntabwo narinzi arayingirira mu musi umwe wonyene inyuma y'utwo dusengesho dutatu two audio dutatu mu gatondo saa sita ku mugoroba bukeye barabana amajanane kandi mutavuga ngo nabo muri ibyo bihugu bidafite amasengero gusa no ahubwo yaba mwari muzi yuko ubuyari ukidini insengero ya mbere izoba so banga isengero ruvuka rakomera kiso uzoba mu Bushinwa ubana uburyo bwaraje ahantu muzi neza kandi urimi rwawe nagwo nziga no jazi nzoje kwirusha nzokwamanigisha muri Bibiliya y'Ikirundi niba kana aho bazoba Israel bazobi bihindura translating bora bazobi translating bora nukuvuga iki kubera iki nzambara nanje kutele ngukiye bariko baratongozanya umwe avuga Ikirundi cyavuga Ifaransa ubundi avuga Icongereza ndabigishe babyumve ndazamura fikinata ngaho Maka Kristo avuzwe mwamwagenda mushinga amadini Yohani mbega amadini yashinze yitwa ngwiki ariko agenda ashinga ama ecclesia ngo nimuvi yo mutima yagira ama ecclesia niko yavutse isigura ko ahari sigura ko ahari Kara Kristo niduhurira mu izinga niba ntera mu ngunguru y'amavuta ashoshe unkure ko imvu ubona nizo mfise nazo mbona zaragiye uzinkure ko nyagora kongwamo unkure ko imibabaro n'iminaniro mu kumba imbaraga zo kwigisha uko wanabaye ukamijwi n'iryo muririmbyi nyene nese indirimbira Imana abaririmbira isi bararifise bicabera ngaho muruko guhera ngaho habaye hari imvune yabakuweko niyo mpamvu bavuga ati ngaho dusigaye turongera breakfast windi wazubona igifilme pornographique ukazubona igikupro ukazubona abantu bahanyaguranye ukazubona abagabo batandukanye ukazubona ibiki tukama mu manera ritandi mu mastress muzi impamvu Kristo yavuze muri Matayo 11:28 bikandikwa ngo mwe mwese murushe kandi muremerewe ndabaruhurire mugabo bikaba bidakunda muhora n'iminaniro uva mu isapatiri yigishije ukava mu isapatiri yagizene ugashikira ugiriki ugashikira utukana n'umuceri urazimigisha uvuye kurongera isengero mugo wazigije umuceri sani ndayikuresha wagipfa mutima umugisha wose waronke mu isengero ukawutimira umuryango waza kwa nibyonye nemuzo bikorwa kwiki kenda muri Maraki ya 3:9 habwo mwaragangoye na nikindi kintu nakimwe so aragakiza muzohabwa n'imyanzuro mufasha imyanzuro yamufata kuko ibyo byose byarabaye mwani byasiguye gukomera je ndababwije ukuri natanguye gukomera mu bintu by'imigisha igaragara siswe kugira ubwoba madeni mfitiye abantu ingenariwa ingenagirana nafashe umwanzuro umwaka wa 2022 jewe umushahara umwaka wa 2022 ndawugira ngiye kuwusozera ncangira amafungo y'imisi 40 nkaya turimwe mbona ko turi ku munsi wa 13 ndagize icyabaye n'igiki yasozerewe mwana ko umushahara nko mu 12 turonka munango zo kwambere ndabwira Imana umushahara wose nzogwebera uzokora igikorwa kishingiye ku cacu
nzogweba sinzogwa kimwe muri 10 nzogwa 10 ku 10 mugabo ngomba wonyene ubuhoro ubuzima bwanje ungira icyo ushaka kombacho udashingiye ku madeni udashingiye kuba twasamaye kuba twibanye kuba twabicare kuba twagize udashingiye ku kintu na kimwe ubudangaga bwawe muri jewe transform nkakabuye kawe kuko nari byose byona ngazosaka mu Kristo muganabereye umugome muri wo mana Imana ikera uwo mushanda wa ndababwije ukuri muri uwo mwaka sinzi ko ariho byabaye muga muri uwo mwaka jewe ari ideni ringana ni miliyoni 8 Imana yandihe ko nagiye gusaba attestation de validité bagirane barayima muri uwo mwaka ngira strategy nugurura konti y'ikuriya kw'abantu ndavuga tuwo ntazi nibuka canke yambabari uzobinyereke kuko harabo ntibuka ni kuvuga iki rero mugabo nibuka bose nzobashaka urutonde kandi nzoba amafaranga yabo nkabakuranya mera ahubwo wa mushara buragabanutse kuko nari ngiye kuwutunganya mu buryo ngaragara nk'intungane ngasigaza abana bafungura ngasigaza icicumi nakora ku icicumi cy'umukama urumva indi mishara pana umushara wo kwa mbere mu 2023 mu 2023 mu kwezi kwa gatatu niwe yaciye avuka komera Kristo ni mutima ikomeye gose rero aho yavuka kwanza niho nagira uwo Mungu yego uri nabanje kugenda urugendo ndumwe vora nabanje kugenda urugendo ndumwe hama mavura ndababwira niyo nkora muri ya magroupe kuko hari amagroupe hari ibintu by'ibisanga biba bitubako okay mu 2023 niho naca ndababwira izo tariki 15 ego kuko haciyemo umunsi umwe baca amajana 4 baca baragira link baca amajana 4 cyo gituma tuvango ni 17 voila urugendo rw'imistatu rwabaye uko nyene ni kuvuga rero kubera ki hari umwanzo hari ico nagize mugabe 2022 mu byumve ngo nayimaze nagejyanye Imana ya kimwe muri 10 hanyuma mu mpera z'ibihumbi 2022 fata umwanzo wo gutanga umushara wose mu kwezi kwa mbere mu mpera z'ibihumbi 2020 mu ntango z'ibihumbi 2023 komera Kristo ni mutima rero niwe yatanguye tariki 17 neza na neza voila nuko n'uyu munsi mugabo amafaranga ya mbere yo muri y'umuntu ni uguheshwa umugisha nabihawe ndiko nigisha ibintu byo kwipenekote havutse case sociale hari umukristo ari muri RC umusore natanze inyigisho ko z'abasore avuga ati inyigisho utanze hari diplome mayisumba nimba ari baccalaureate ndiko ndaca mu Burusiya kanigira ndo timaze imyaka 4 atubwiye mpamvu ngomba guhesha umugisha kandi si byo muri case sociale no nayiwa uyarya uyambaramo uyanywa uyaguramo ibitungo birakuraba amibomba amajana yambwiye kwa mibomba amajana mugabo sinzi kinaciye avuga tumba bare gose naguhamba amajana mugana arinzi ko naguhamba amajana niwo mugisha wa mbere nakiriye amafaranga y'umuntu apfuye mu ntoki nukuvuga ko ibya 10 byagiye bibyuka byabaye sero la Bible si ibintu byanatanye ngo ninyigisha ngo nje kwigisha so muravyitondera ntibibapfune ko mushaka kubaza ko biyoroshe mugabo bitoroshe nuko rero kuko jewe ndiwe hari ibintu nokora wowe iyo mfukamye ngasenga ugicaniro niyo ngwaye mubiri wanje ngawatira koza ugicaniro utanze 10,000 ngorose 100 10,000 mbanga bamwe 2,000 nabyo nabyo mbanga bakoko ntabwo hari ibintu bishize ubwenge mwemereye ko umwuka w'Imana akora kanakorera mu itegeko ry'Imana mutekane mutuze ahubwo murondera Imana nukuvuga ikintu gishingiye ku gutanga bimwe mu bintu bigaragaza ko Imana yakwemeye ugira umutima utanga ugira umutima urekura kandi ugatanga n'ubwenge n'ubutungane uwo mutima utanga Imana yavuga ati sebwabone muzicatumye no Imana ikora ikamutandukanya n'umuryango we yaragikeneye gushingiza abango n'abakobwa ikamudugana mu ijuru adahwereye mwibaza ko ari iki ngiye cyose uzogira umutima utunganye uzobugaragaje ko Imana iri muri wewe kandi Imana iri muri wewe ihema ryayo iri muri wewe none ni gute utari mu Kristo ni gute bazosogoritse Petero wa mbere kabiri haravuga ngo ko murongo w'9 ndasozere ubundi hano havuga sinohoca ndasozereye mu mbabarire gose imbere y'ibyahisho inyuma ya Yakobo Petero 1:2 ngo muri umuryango witorewe n'Imana mufise ubuhereza nkuka cami ntibushingiye ku kwiregesha bushingiye ku kubatiza bushingiye gusezeranya abo bakane bushingiye kugirana ku kwigisha abantu bakamenya ingene kuko ubwami
nubwo ibigaragara basha. Iyo Bibiliya avuga ngo intebe y'umwami, intebe ya Dawudi, sibyo uzokwama kwiki, ni kuvuga ubutunzi. Murazi ko yari yabishikije mu gihe yavuga kuri Salomo, ni kuvuga abahereza icami ninde, ni babandi babacirinze bagakuraho ibicu kugira ngo mubone ingene mushobora kuronka imigisha igaragara, kuko imigisha igaragara mwuzura amashimwe mugashimira Imana, atari uko muvuga ngo twakwijije, ahubwo ari uko muzi ko mu mashimwe Imana iciza ikuhira. Kandi bitandukanye n'amasakaramentu muhabwa ngo muri gihugu ceranda mukaba n'icibare c'Imana, kubera ko Imana ikoresheje iryo jambo icibare, kubera ko ikoresheje igihugu. Nimwibuke Yakobo ahindurirwa izina ngo kugira ngo mumenyeshe ibitangaza vy'uwabakuye mu mwijima akabashira mu muco katabonetse. Mwebwe ubwa mbere mutari igihugu, alo, mwebwe ubwa mbere mutari bwahindurirwa izina, alo, Ebenezer, Akashala. Ubu noneho muri gihugu c'Imana, mwebwe ubwa mbere mutagirirwa ubuntu, ubu noneho mwarabugiriwe. Aya majambo arihagije naho no yasigura. None Imana mushobora byose, reka iduhe umugisha, reka uduhe umugwiza, reka mutekane. Ndakubwije ukuri naheza abantu wabonye nta n'igihumbi gishika, kandi nigisha abantu barenze 15,000, ahubwo icyo 15,000 mwese tonaye mukazigira. Kuvuga ngo zishingiye ku ca 10, none nikiza gikora ibyo avuga ati ntaratanga ica 10 narayoba, naraboregwa bikemera, ubu nahibye ku 5. None ushaka ikindi twigisha ari igiki? Nawe uraraba ko tari umukome aho abo ati ntaratanga ica 10 narasaba, yarafise iconye. None kigukugwa ko yavuze ngo ndakenkuyeko ni Imana, ni Imana, ni Imana, ni Imana. Turagushimira cyane Nyagora ku ngoma rutare rw'ubuzima bwacu. Wowe gahimbare ku ubuzima bwacu, we ducana igicaniro kumva kandi ukagihesha umugisha. Ntabwo icyubahiro mu buzima bwacu. Bwiza byose dukeneye tubikesha wewe. Nta kindi cyo kudutabara, nta kindi cyo kutunezereza. Amaraso ya Kristo natweza dutandukanye n'ibyaha byose. Umutima wa Mweranda azakorere muri twebwe, aduha ubwenge n'ubwitonzi, tumenye igikenewe kugira ngo iyi siramigwe ibone gukira, ibonere hakoyokwe. Turagushimiye Nyaguhora ku ngoma. Iri zamu rya saa 9, iri zamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9, iki gicaniro kibaye umwanya utari muto, kiduhera umugisha maze twebwe tutari turabo kwisiga gutwizigire, udukoresha iby'ubutwari. Na Kristo Yezu yarenganya abatumwa 12 bari kumwe, arengana abigishwa bari bamucagatiye, aravuga ngo nimusabe nyene umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Imana iduhe umugisha, Imana iduhe umugwiza, Imana iduteture twuzuze mutima wa Mweranda, tubone kubohoka ku byo tutazi, ahubwo twemere kwigishwa tumenye, nitwamara kwigishwa dushire mu ngiro ibyo twigishijwe, tubone guhabwa imigisha y'ubwoko bwose. Mwarahezagiwe, muragahorana inema y'Imana, urukundo rwayo, ububasha, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe. Amen, amen, amina, amen, 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 amina, amina. Ndagukunda cha ego ego, kaka ndagukunda cyane, gyokore sintoro ko ndabivuga Yezu, reka mbivuge Mukama Akashala, ko ndaguhaye kuko cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu Kristo, ora Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Yesu mwiza, nyemerera ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.